Ayi bafethu asike sihlafulane indlebe nge-episode ephumile namhlanje kulesithathu kumhla ka-13 August kilo amalanga wafana edlala ku-SABC 1. Akekho umuntu engingamfuni njengogogo. Yo. Yabo lo gogo lokho ebhizi khona indaba ya-R3.50. U-R3.50. Guys, uma kuwukuthi u-R3.50 ufuna ngaleyo ndlela kumele vele akhokhelwe. Kuphunywe kuyena, angabi nale entitlement ukuthi ufuna yonke imali manje ize kuyena yonke le mali. Hayi ngeke mfethu. Ngeke. And lento ahambayo aya kulo mama loyana womdabu wase-India ukuthi amsize khona ezokwazi ukufunda ukuhypnotize. Kuzoqolwa yena ke lapha ngoba uzophuma engenaso lo skill salo mama. Uzophuma engenaso. Into engiyibonayo futhi into ezolandela benalo mama lo bezohamba bobabili bahambe beyoqola wona lamawele lawo. uThembi noSabelo ukuthi babadunge ingqondo ndlela thizeni ukuthi bakwazi ukulento ukuthatha imali yabo. Hayi sazoshuba bafethu. Ngaphambi ngiqhubeke ngicela ukuthi ngizintroduce sengiwumuntu omubi. Hayibo, igama lami bafethu nguAzadi. Thank you so much for coming to my channel. Please do not forget to subscribe bafethu. Press that like button, that bell button because you will notifications whenever I drop my videos. Let's carry on. So besides indaba logogo lona bafethu onomoya wosathane ofuna ukwenza ezimbi, umuntu ozobumnyama. USabelo uyazama bese ukuhlanganisa studio sakhe kodwa na into eyinkinga kumele phela kube khona incwadi ukuze ukwazi ukwenza izinto. And ubafo encwadini akekho kahle. Yabo usehlela phana nocela empunzini uyakhala uthi ehlangane lento le indaba ye-studio izovele ngenze uzilunga izinto. But ke bese basahlele kanjalo ke base uSabelo ebuza ke ushukela ukuthi hayibo ecela empunzini ibinjani idate yakho neSwati. Hayi ke asuka kumsindo ke lapho ucela empunzini sechaza ukuthi lo muntu lona bengimthithivator. Ngimdekelile ngamenza izinto ezimnandi kanjani hayi lo muntu useyimina and une-confident enjani. Lapho ngibuka enye isini kanjalo uyavela usisi lo womSwati ehleli nomama Sara. If you remember umama Sara ilo omngani noma omncane kaSabelo abasebenza ndawonye. UmSwati lapha uyayichaza indaba uthi hey hayi angimazi lo mfana wathathwa aphumlisa ufike nesibhukabhuka senkukhu no2 litha. Hayi bafethu, okay fine. Le nkukhu akasazami nokuzama ke mhlambe ukuthi ayenziwe amaphisi mhlambe or something. So uzofika nayo isibhumbulo nje. Ngoba phela ngeke ngachaze ngathi uzofika isibhumbulo no2 litha mhlambe nesinko. Engathi kuyodla insizwa zawisa seCosta-Rica. Insizwa zawinkotleka phela ezidla kanje ezimba eshaya ipike emgwaqeni ezidla ibhukabhuka. Cela empunzini ngiphoxile ndoda. Ngiphoxile. Enza kangcono hawu iSwati selivumile. Wena uzoyilahlekisela ama-point. Awu mfethu. Hayi kodwa ke asiphumeni kulokho ke. Yazi laphana ke sengibone ulento laphana uThembi benodululu lapha. Benodulasi bandla. Babe ne heart to heart. Ibikade inhle bandla ekhala. Udululu ukuthi hayibo uThembi ebikade ekhala uThembi ekhala ngokuthi hawu kodwa madoda idululu usungaze wenza izinto ezikanjena nodoli phambi kwami kanjani mfethu wenza izinto ezinjena yabona kungiphatha kabuhlungu yonke leyo nto leyo and uyasho nabantu idululu hayi angiqondile yabo kodwa nawe wahlambuluka ibandla kuThembi washo ukuthi ngisakuthanda phela yonke lento wachaza abantu usechazile nje kuningi akuchazile. Kodwa ke emva kwalokho ke wavuma ke nayo idulasi ukuthi phela ke inhlahla etholile empilweni yokusala recordile iyinhle kakhulu uyayithanda and izelele so akafuni ukuliyeka lelithuba losafuna ukuqhubeka nayo lento le. So bagcina sebevumelene ukuthi hayi bazoba right bazokwasebenza ndawonye and nayo udulasi uzozama ukuthi ekitazeni kwakhe bobabili benodoli bangakwenzi phambi kwamehla kwabani awakhe uThembi. And lapho ukayise akasibhayi yonke lento ngoba uyise uzowathatha uThembi baya eclubini ebusuku lapha eVibes. Kuyo eVibes ebusuku ehamba naye ubahlalisa namajida. The next thing ukwacaca ukuthi hayi ngathi uThembi akakabi sesimene right ukuthi angaba social ahlale nabantu kuhleke kube mnandi. Ubonise shaya ikhona. Wabaleka umntana abantu. Hayi kwacaca ukuthi hayi shothi engangayi akakabi sesimene sokuthi adate. By the way futhi inganathi nesenquthu le so le ndaba yokuthi nje uvela uchile nje just or kube khona into nje just to hang and be cordial yabona into le no strings attached type of a situation
akayazi yonke lento le, wazi nje ukuthi umliso umuntu wesilisa ohlala nomuntu wesifazane siyakhala, yabo. But anyways-ke ngibone laphana futhi kwayena futhi ukayise bandla having a heart to heart benoMacele. Yabo uMacele uyalile bandla lo sisi le emtshela ukuthi hey, umosha isikhathi sakhe ngalo muntu lo. Tsunami, isikhathi sakho uyasimosha mntanami, uyasimosha kakhulu. Awuzama ukubheka ezinye indlela ongaza ngazo uthola uthando, ngoba lo muntu lo usengimoshe kakhulu, usengangakhulela waba sesibhedlela, wachaza nje bandla into ayichazile ukuthi uzothola i-STI, walahlekelwa umntwana emithi. So yena uTsunami ewumyeni wakhe uyasho ukuthi wamthanda nje uTsunami ewuntombini, ewubafazifazi, ewubantu, yabo, kodwa wamthatha kunjalo, yabo nto. So uyamchaza ukuthi lalela wekayise, ungalokho uhlala la uhlala, ngoba ngeke uziye ndawo, and futhi ngaphela kuyilokho ngeke iziye ndawo le nto, akakuboni yena lokho, ngiyazi ngeziye ndawo. Hayi bafethu, kodwa lo gogo lo hayi, ngathi le nto yakhe ingangaphumelela. Isilokhu ivezwa nje le storyline sakhe, kodwa ngiyasibona ukuthi hayi asiyindawo, sona simi ndawonye. Look, so besikhulume bafethu, thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe, so besikhulume ngamanye ama-episode alandelayo.